yaş diler, Allah diler. Hayırlı kış, hürmetli tamaşaçılar, aziz milletleşler, dostlar. Добрый вечер, дамы и господа, уважаемые гости, если позволите, дорогие друзья. Мы приветствуем вас на фестивале татарской песни «Узгары Жиле. Ветер перемен», который совсем недавно с большим успехом прошел в городе Казани. Biz sizni O'zgarish yili Tatar jiri festivalida salamlaymiz. Konsertni olib boralar Созвездие Yıldızlık Respublika festivali laureati Marina Yaselskaya. Hem qadrli do'stlar, Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Равил Шарафиев. O'zgarish yili festivali bütün Tatar jırlaарын birleştirir. Yıllar hem yıra baralar aşa alarının birdemligin күрсәтер. Үзгәреш җиле фестивале безгә татар җырларының яңа яңгырашын алып килер. O'zgarish yili festivalida bizning uchun ko'pgina yangiliklar bo'lar. Yangi tovushlar da, bütün dünya ko'lamida tanilgan orkestrning tiri yangrashi da, ham hatta yangi şaşılgan, yaratgan jırlar da. Минем өчен дә яңалыклар булыр, чөнки бу фестиваль күп кенә танылган җырларның заманча мөмкинлекләрен күрсәтер. Шуңа күрә дә без җырларны заманча һәм борынгы, классика һәм эстрадага бүлмибез. Әйе, бездә бүген Татар җыры фестивале. Бездә бүген татар җыры бәйрәме. Saf җилләр берләштергән үткәндәге һәм киләчәк заманнар. Дорогие друзья, на сцене оркестр под руководством Вадима Эйленкрига, а также артисты симфонического оркестра Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Дирижер Станислав Курбацкий. O'zgarish yili festivalin boshlaymiz. Мы начинаем. Gözlerimni to'dirib qarab qolib, siyrakdan o'tib ketganda unutolmay, bag'rim unutolmay, ko'nglim tushmay sendan bu taniga. Düşmüş sinler bu derya. Sizni yoktan iskan şiller bilen kiler zaman nima bir haber birga bo'lgan shohna
сақланырсың мәңгі Yürekten В исполнении Амира Ахмадишина прозвучала песня выдающегося татарского композитора Рустема Яхина на слова Мустафы Нугмана «Забыть не в силах». Амир Ахмадишин башкаруында Рүстем Яхинның Мустафа Нугман. Нугман сүзләренә язылган «Оныта алмыйм» җыры яңгырады. Рауил абый, Ау. карагыз әле, мин башка концерт программасын алдым ахыры. Монда хәзер танго була дип язылган. Нишан гаҗәп беләсең? Композитор Ключарев хәтта татар самбысын язды. Хәзергә татарның ламбасы юк шикелле. Ник танго ул бит гашыйкларның бөтен дөньяга таралган дәртле биюе. Татар тангысы буламыни ул? Хәзер иштерсең. Беренче татар тангысы 20-нче гасырның уртасында ук барлыкка килде. Дорогие друзья, в нашей программе прозвучит первая татарская танго. Музыка Сары Садыковой, слова Ахмета Ерекея. «Көтем сине, жду тебя». Исполняет Илюса Хузина. Рауил абый, сез беләсезме? Мин үземә чәчәк бүләк итәләрен шундый яратам. Хатын кыз нишәтәсең? Әни өчен соң Рауил абый татар җырларының, чәчәкләр турындагы җырларының күбесе шундый моңсу. Юк, алар моңсу түгел, алар бик матур һәм мәгънәле. Умырзая җыры кебекме? Әйе, Умырзая кебек. Беренче булып, боз кар арасыннан тишлеп чыккан беренче чәчәк турында. Ул шундый нечкә, нәфис, өмір кыска булса да без аны яз һәм өмет китерүче чәчәк дип исәплибез. Ә көе дә аның шундый матур. Аның сүзләрен күренекле татар әдибе Әхмәт Фәйзи язган. Ул аның иҗатының йөзек башы, аның соңгы, ягъни аккош җыры. В исполнении Есери Мухаметовой прозвучит красивая, с глубоким смыслом татарская песня на стихи известного татарского поэта Ахмета Файзи «Умырзая. Подснежник». Соло на баяне заслуженный артист Татарстана Айдар Гайнуллин.
көтә икән, димәк ул безгә шул шәһәрдән килгән, дөресме? Ансы мәҗбүри түгел. Бәлки ул шул шәһәргә барганда тугандыр да. Һәр хәлдә Ашхабад җырын Башкортстанда да, Ырымбур далаларында да, Урта Азия якларында да беләләр. Ягъни дуслар белән күңелле сәяхәттә җырлап була. Нәкъ шулай. Татар халык җыры Ашхабад. Дорогие друзья, самая веселая песня, подходящая для встречи с друзьями, это татарская народная песня «Ашхабад» в исполнении Раяза Фасыхова. Yalnız başın işler, siz kızlardan ayrılsam yalnız başın işler. Allah'ın saçındığı bulasını birisini pişke böğlerdi. Allah'ın saçındığı bulasını birisini pişke böğlerdi. Dostana bulsan şundığı bulsan sine düşünürlerdi. Dostana bulsan şundığı bulsan sine düşünürlerdi. Gaylemez kap gittik birge. Dostlarım, bəxtlərim, yaş qımırlar, dikilməyib bölüqüz qadırları. Oy süşürdə su bula da su basarır futbola, yaş vaxtda oynada qırğar dayqısın son bola. Dostlarım, siz mənə verər şad mənim gödüllərim. Dostlarım, sizin birer şad benim gönülleri. Şunlar şadlık beyler kutsana ömrüne. Dağlar şunlar şadlık beyler kutsana ömrüne. Dağlar şunlar şadlık beyler kutsana ömrüne. Dağlar şunlar şadlık beyler kutsana ömrüne. Her jırının öz tarixi, öz xarakteri ola. Qaybirləri tiran hisslər bilən ayrılıb tura. İcat etilündən də bir көп yıllar olsa da, alar populyarlığın, xalq məhəbbətini yoxaltmay. Şuna görə biz jırlarını xalq xatırı deyib әйтә алабыз. Хәзер яңгыраячак әйткән идең җыры да күп еллар элек иҗат ителгән. Әйе, аның сүзләрен улуг шагыйрыбыз Хәсән Туфан үзенең тугрылыклы хатыны истәлегенә багышлап язган. Ә композитор Әнвәр Бакиров бик моңлы көй иҗат иткән. Ул бүген яңаша, ләкин шул ук тирән хисләр белән яңгырар. Ты говорила, исполняет Айгуль Гордисламова. Eğer suya kalsam
очень жизнерадостного, веселого и находчивого парня Ильгиза Шейхразиева звучит татарская народная песня «Берлеген» Костяника. Бақшаларда шәшек атта сен отырған бүрілген Бақшаларда шәшек атта сен отырған бүрілген Бүрілгенім, бүрілген сен бітімеймін біргінен Бүрілгенім, бүрілген сен бітімеймін біргінен Ей Мәскеу! Хоп! Неше түнлер düşlerimde seni gördüm bir günem Min talıymış esin canım Güya kara bürülgen, bürülgen Sen bitmeyim bir günem Bürülgenim, bürülgen Sen bitmeyim bir günem Bürülgenden gözlerin Bek sağlandı bir günem Süyen diyen sözlerinden Kabarırım min şerbeden Bürülgen, hey bürülgen Bürülgen, bürülgen Sen bitemeyim bir günden Bürülgen, bürülgen Sen bitmeyim bir günden Жел күптен түгел генә үтте, һәм мин инде яңадан җылылыкны һәм кояшны сагынам. Бүгінгі заманда сен өзің құяш янына бара аласың. Тілесең қая Түркияге, Ғарап әмірліктеріне, Хиндистанға, Тайландқа. Элек бізге ол құяшын келгенін күтіп ятайды. Шуңа күрә татар халық жырларында, әкиятләрендә құяш образы еш ұшырай. Ол тормыш, яктылык һәм җылылык символы булып тора. Хәтта татар шагыйрьләре дә күп кенә кояш турында язалар. Безнең композиторларыбызда яхшы кояшлы җырлар иҗат итәләр. Менә хәзер сез безнең күренекле композиторыбыз Алмаз Мөнасипов иҗат иткән җырны ишетерсез. Дорогие друзья, сейчас прозвучит песня «Кояшларың белән кил син миңа». Приходи ты ко мне, словно солнце. Музыка Алмаза Мунасипова, слова Роберта Ахмедзянова. Исполняет Зарина Хасаншина. Yaşların bilen kilsine miğa, kilsine miğa. Seni bitmine mike kanata. Elle seni bulmadığa bu dünyada. Bu tırmışını üzülüp yarattı.
Безнең концертыбызда халык җырлары күп яңгырый. Ә менә дуслар белән утырганда, күңел ачканда, нинди халык җырын башкарып булыр иде икән? Әйдә хәзер җырлыгыз. Бар бездә шундый бек шәп әйбәт җыр. Картуф. В исполнении Максута Юлдашева звучит татарская народная песня «Картуф». Әйдә, Рамил. Ana. Susarlar haber bire sudağı kırmızılarga Sudağı kırmızılarga Sarın samayla parim sil para yıldızlarga Min sarın samayla parim sil para yıldızlarga Mallarım aşıyım aldım var urmanım ilerçesi Народный артист СССР, герой социалистического труда, лауреат государственных премий Назип Джиханов является автором 8 опер, в том числе «Алтын часть», «Джалиль», «Туляк Хамсуслу» и другие. Оперы Назипа Жиганова исполняются и по сей день, а вот его романсы и песни звучат гораздо реже. Сейчас прозвучит романс Назиба Джиханова «Сиреннер хушистер тарата». Благоухают сирени. Слова Ахмета Ярикея исполняет Зарина Вильданова. Şotlanamay, sirenler hoş
Музыка Резиды Ахияровой, слова Рената Хариса. Зенгер, туман, синий туман. Исполняет Ильнар Миранов. Gözlerimde minem nurlar kimi saman nursuz kolla kebek jırlarımda sözler ey süyüklüm sinen kıysın minem üçün ele haman zenger duman sinen kıysın zenger duman sinen kıysın ele haman zenger duman zenger duman ey mütlüm bilgisizlik bizre aşık bizre aşık bizre güzel ayaz gün bul tizrek yaktırıp gitsin yüreğimden şandalara yokka çıksın barışulara yokka çıksın barışulara 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 Nurlar batsın dizler gözlerime benim sözlerime batsın nurlar dizler senin ışın yaşım bana senin ışın sevgen yaram girgen mine yaratana senin kıysen Bizning festivalda ko'pgina yosh artistlar qatnasha. Ularga aytasim kela, o'z baxtingizga ishoninglar. Рахмет, Рауль абый. Мен ышанам. Барысы да яхшы булачак. Рустам Яхин музыкасы, Лабиб Айтуганов сүзләре ышанам. Верю. Исполняет Айгуль Гордисламова и Артур Исламов.
Yara hazır arabamız Orman dolar o yara Dik gönülde yok azim Yakın yanımda Dostlar, білесізме, мен бүгін ертеден бірлі аяқ үстінде. Әне үшіндір бір нәрсеге де жетішіп болмай. Отыр әлі алдынарыма. Популяр жырдағы кебек. Рауль абай, мен бит бір дәшсіз отырға яратмын. Соңа сіз отырға керек ме? Жырда, отырда жырланмай бит. Біз бит тұрмышымызда қабаланабыз, ашығабыз, яме. Бит тұрмышта қуаныштар да бұлырға тиіш. Дұрыс, мәселен шопинг, яңа киімдер. Еш, пішмақ, торт білән шәй ішінде қуаныш, театрға да барға бұла. Яратқан жырыңны да тыңдарға, мына қазір нақ шундай жыр яңғырар. Отыралы янларыма. Дұрыс, музыка Ефрата Хисамова, слова Шауката Гореева. А присядь-ка ты со мной рядом. Исполняет Румия Ниязова. Anlatmaşa dillerinde bana indi
Siglesin Uter elle Yollarıma Yol bulsun Şunlarıma Babama Sen utersan Yollarıma Yol bulur Şunlarıma Gözlerinden aşıklarına Solgun para tutmasın Estidir suyu yollarına Estidir sürünemezsin Uter elle Yollarıma Yol bulsun Şunlarıma Babama Sen utersan Yollarıma Yol bulur Şunlarıma Fatih Uzun küyler bұрынғыдан келе тұрған матур жырлау традициясы. Алар har vaqt импровизация bilan boshqariladi. Аларның нәфис, нәзакәтле бұрмалары инҗе мәрҗән кебек кинең яңгырашын билси. Демек, озын көйләр бер кашанда бер төрле яңгырамый дигән сүз дөрес? Әйе, барың төп сыйфаты. Дөрестән дә дуслар, бу борынгы гадәт кыйммәтле таш кебек матур һәм тотрыклы. Шундай матур жырларның берсе Гөлҗамал. Старинные, но до сих пор живые татарские песни всегда имеют элемент импровизации. И это самое ценное в искусстве. Для вас звучит татарская народная песня «Гүль-Жамал». Исполняет Алина Шарипжанова.
Yüzgarish yili festivali bizga Tatar klassik jırların yana yangrashda taqdim etdi. Alarning tılsımı shunda, alar bugün de bizni güzel zat bilan uchrashuv mumkinligi bo'lganini ishondiradilar. Aytik, Урман кызы. Музыка Джаудата Файзи, слова Хади Такташа. «Лесная девушка». Исполняет Артур Исламов. Niga, niga, niga Şundi şayan güzler Güzlerime bağlar Niga senin şayan gözler Gözlerime bağlay bağlar Niga senin şayan gözler Gözlerime bağlay bağlar Nindi kışlar silan indi kışlar Kerti kışlarından Kışlar, kerpi kışlarından Bayşa gözlerinden kışlar al Diyeklekke tava varşanmi Bayşa gözlerinden kışlar al Diyeklekke tava varşanmi Bayşakta başın dümeniyem Ey eminem sinen paşami Kimsin benim senin şayan gözler Gözlerime bağlay bağlar Kimsin benim senin şayan gözler Gözlerime bağlay bağlar Dindi kışlar siler yaparım Kırdı kışlarından Kışlar, kirpi kışlarından В 1948 году в спектакле «Настоящая любовь» по пьесе Тазиги Заза впервые прозвучала очень необычная песня. Ее автор, это неповторимый, всеми любимый композитор Салик Сайдашев, удивил публику абсолютно новой композицией с албанским колоритом. Это была, дорогие друзья, песня «Адриатическое море» Эдрен Дингес. И сегодня эта композиция прозвучит в исполнении Вадима Эйленкрига.
отделению объявляется антракт. Bizning har qaysimizning tug'an avli, tug'an shahari bor. Biz qoydagina yashasak da, tursak da, tug'an yerimiz umr bizning ko'nglimizda qoladi. Dağ başına salıngandır bizning avul. Bir şişme var, yakın bizning avulga. Avlımızның yemi, şişme, suvi temin bilen. Şunar küresiyem, canım, tenim bilen. Sen To'qay shirin bilasan? Bilem de, yoratam da. Avul turunda, rahmet Ravilavi, avul turunda ko'pgina jırlar da yazılgan bir dostlar. Alar orasında xalqniki da, kompozitorlar ijod etganlari da bek ko'p. Shunday jırlarning birisi Xo'sh avlim. Salih Saydashov muzikasi, Habibullah Fathullin so'zlari. Прощай, моя деревня. Исполняет Максут Юлдашев. Sky
жырларының популярлык рейтингін түзесек, менімше һичшиксез ой бұлбұлым жыры лидерлар арасында болар еді. Бек мөмкин. Бу жырның популярлығына инде 100 жылдан артық. Бу жыр хатта башка татар жырын, татар тілін білмеген кішілерге де яхшы таныш. Бәлки моңа аның матурлыгы сәбәптер. Юк, беренчедән ул билчиңен истә кала, икенчедән ул төрле халыкларның көйләрен берләштерәсман. В исполнении Альфии Нигматуллиной звучит песня «Ой, булбулым, соловушка».
дискотекалар бар идеме? Патшаның ілгірек. Қазан ханлығы заманында ма, әлі Идел Бұлғарстанында ма? Сіз хоман шайрасыз. Элегрек ул стерео, диджей станциялары, групп бокслар булмаган шаклар. Ей, бізде әлі қашаннан мына деген диджей станциясы бар. Ол гармон. Гармон болғанда жырда бола, биюлер де ол шағында мұңзарға орын жоқ. Әжімға жыр белән күңел ашып буламы? Жомға білем ме? Ол жыр білен бір ненді диджейсіз гармон білен де мұң сағышларыны желге ашырып бұла. Ол болғанда кайып болмаса да көңіл көтерілі. Дорогие друзья, одной из самых красивых, веселых татарских песен, которой не требуется абсолютно никакой сверхъестественной аппаратуры современной, является песня «Жемга», что в переводе означает «пятница». И исполняет ее Лилиана Газизова, соло на баяне Айдар Гайнуллин. Yaşasın gittiğinde güllerin Sinen yana vara koyda her gününe gönüllerim Sinen yana vara koyda her gününe gönüllerim Ekren iskençlisini gülden o ahideli pamaşlarım Ekren iskençlisini gülden o ahideli pamaşlarım Benim ayrılmışlar benim ayrılmış savaşlarım Benim ayrılmışlar benim ayrılmış savaşlarım O gidiller kınalana dulkınlana kınalana O gidiller kınalana dulkınlana kınalana Basıp soyran darasın sen sandığı açtan bulana Basıp soyran darasın sen sandığı açtan bulana İşte dayan günler oynanırında Yürek işte dayan günler oynanırında Silvurmamış günlerimde günler yuvarlarında Silvurmamış günlerimde günler yuvarlarında Karmanın ve tortu boyuna ağır geldim benden Karmanın ve tortu boyuna ağır geldim benden Hakkasını gülgenden Valyavanı, Zilayluk, Marfuğa Кімні еске düşіресіз әлі сіз, право
такой, да? Қарай Марин, сендер ойлауы қортайған күнде яш жағында жүрген қыздар иске түсіреді өлі көрме. Мен қатын қыздар исеме үрткен жырларны дірге түсіріп отырам. Сені айтқан жырын білесің бе? Білем, Рауль Абый, ол да бұрынғы бит. Жоқ, бик бұрынғы түгел. Дорогие друзья, Рауль Абый сейчас вспоминал песни татарские, где встречаются женские имена. И нужно сказать, таких довольно много. Одной из которых является татарская народная песня «Райхан» в исполнении Айдара Сулейманова. Дамы и господа, информационный партнер гала-концерта лауреатов фестиваля татарской песни «Узгара Жиле» «Ветер перемен» радио «Восток ФМ». И мы за это им очень благодарны. Рауль Абый, а вот вы когда-нибудь слышали, как известную татарскую песню «Дим-Дим» поет популярная группа «А-студио»? Это та, которая сначала называлась «Алмата», потом «Алмата студия», а сейчас «А-студия», да? Об этом даже я не знала. Откуда вы знаете? Интернет? А ты знаешь, первый соавтор первого казахского гимна был композитор-татарин Латыф Хамиди. Это тоже интернет. Нет, история. Если в Казахстане знают и поют татарские песни, это современность. История и современность всегда вместе. Согласна. Татарская песня «Дим-Дим» исполняет Гульназ Султанова.
Şilfer yürgen şarkta dimdim Jiler aşağı ғасырның башында ясаган фотографияларны карарга туры килде. Ул замандагы хатын кызларының модасы шундый матур, шундый үзенчәлекле, бигрәк тара уйлабый. Миңа ул вакыттагы искиткеч матур хатын кызлар кибергән баш киемнәр ошады. Ихтимал син калфаклар турында әйтәсеңдер. Алар чыннан да гаҗәеп нәфис, купшы булганнар. Ләкин мода бит үзеннән үзе генә узмаган. Безнең бик мөһим гореф-гадәтләребез революциядән соң югалган. Шулай да алар хәзер кире кайтарыла бит. Югалганның табылуы һәр вакыт куандыра. Без һәр вакыт сагынып, газиз гореф-гадәтләребезгә кайтабыз. Татарская народная песня «Об колфак» исполняет Марсель Вагизов.
Галя Ильясова, слова Разиля Валеева. «Инь якты йылдыз», самая яркая звезда. Исполняет Ильнар Ялалов. Сен ерақта әлі қайда биікте идің арамызға балыт кірді яланазам менің яланаз үзлі көзлерің неге мұңсу езлерің көкте жұлдыз атылғанда нешік төзермін Yolda düzlük üzülen Niye mahsu yüzülen Көкте yıldız atılganda Nişik düzermin Kullarımı көкке созған Жер улайды Әсін мәңгі менің яққа Түш алмам дейді Yolunuz düzlük üzülen Niye mahsu yüzülen Көкте yıldız atılganda Nişik düzermin Көзін қыса көкме йылдыз Мен хаман ялғыз Миңа қарап яна көкте Ең яқты йылдыз Yolunuz düzlük üzülen Niye mahsu yüzülen Көкте yıldız atılganda Nişik төзермін Yolunuz düzlük üzülen Niye mahsu yüzülen Көкте yıldız atılganda Nişik Музыка Марса Макарова, слова Альберта Абдулина. В исполнении Эльвины звучит песня «Мәк шешегі», «Цветок мака». Мәк шәшәге үздім ялғыш қына Шуп үләлі біләл бұтады Мәк шәшәге білмей келәшәге
сейчас можно было бы назвать народной за ее популярность и известность. Но у нее есть свои авторы. Это классики татарской музыки. Композитор Загидулла Хабибуллин и поэт Наки Исанбат. «Бурмал-су» — так называется эта песня, что в переводе означает «извилистая речка». А исполняют ее для вас Ильгиз Шейхразиев и рэпер Джафар. Все внимание на сцену. Günler bir
Ай бір малы бірге, бір малы су бойлар. Ай бір малы су бойлар. Ай бір малы Рахмет. Салих Сайдашев заманында халық яратқан жырлар ең башта драма театры спектакльләрендә яңгыраган. А мен театрны бик яратам, Рауль. Син мине яратмый дип уйлыйсыңмы? Яратмасам 55 ел шунда ятаммын инде. Хәзер башкарылачак җырыбызда иң элек Илдар Юзеев спектакле буенча куелган, дөресрәге пьесасы буенча куелган спектакльдә яңгыраган. Кыр казлары артыннан. Музыка Максута Имашева, слова Ильдара Юзеева. Песня из спектакля «След за дикими гусями». Поет Альфия Нигматуллина. Кыр казлары
Юлия Гарифуллина. Бигзурахмет. Дорогие друзья, мне ли вам говорить о том, как наша Россия, матушка, прекрасна? А в частности, мы можем с уверенностью говорить о нашей республике, о Татарстане. О том, как там красиво. Хочешь картину пиши, хочешь песню. Когда-то в стародавние времена один заезжий француз добрел до наших краев. Остановился у одной небольшой речки. Кругом луга цветущие, красота. И очарованно француз воскликнул: «Шарман!» Но шарман для татарского слуха это звучит сарман. Вот и назвали речку Сарманом. Так ли было это или нет? Во всяком случае так, наверное, потому что это моя версия. Татарская народная песня «Сарман» исполняет Раяз Фасихов. Сандуғашлар қунап қайда сайрый, сарман буйларына тирәккә шул, сарман буйларына тирәккә. Сиңа булган яшьлек мәхәббәтем үрелеп чәчәк ата йөрәккә. Сиңа булган яшьлек мәхәббәтем үрелеп чәчәк ата йөрәккә. Сарман буйларына
muqaddas мұңлы сазым, ойнадың сен нетпек аз. Рауль абай, үшін сіз бұл қайғылы шығырын еске алдыңыз. Ғабдулла Тоқайдың мына шулай бик танылған шиғыры еске келіп түсті. Анда саз деген милли ойын құралының шиғыри образы берілген. Әйе, білем, тәфтилеу деген легендар халық жыры. Жоқ, біздің программаға екінші халық жыры кіртілген. Ол да сазның шиғыри образы білен. Нақи сәмбәт сіздеріне. Дамы и господа, сейчас прозвучит татарская народная песня на стихи Наки Исанбада. «Ты играла на сазе». Исполняет Камиль Хайбуллин. Бір табышмақның жауабын ғана айтыңыз әлі мені. Яры, қысқа болсын. Қысқа. Көңілсізге юаныш, көңілліге қуаныш. Білем бит мен аны. Бұл бұрынғы татар табышмағы. Әгер де оны білмеген болсам, мен тағайын
зарплата деп айтқан болар еді. Зарплата турында да табышмаклар бармы, жырлар да бармы? Жырлап бола, зарплатың зор болса. Ләкин еттігіне айтканда, ең көп жырлар әлбәттә махаббат турында язылғаннар. Алар әр вақытта популяр болып қалалар. Мәсәлән, нигә яна йөрәгем җыры кебек? Талла. Менә шул тавышы моңлылар кеше җырларга хәвәс булайым. Ярый, сөйлә. Әгәр ойлап без синең белән тыңлап кына торыйк, ә Румия Ниязова җырласын. Менә шулай. Татарская народная песня «Почему мое сердце горит» исполняет Румия Ниязова. Qayğılarım bitər ərəsidə kurub silərsən. Qayğılarım bitər ərəsidə kurub silərsən. Dalla kəpələgə, niyə dalla gələn, kendine mi yürəgə? Niyə dalla gələn, kendine mi yürəgə? Рәхмәт. Музыка кеше хисләрен бик яхшы чагылдыра дип, моннан 100 ел элек татарның журналисты һәм философы Хади Килдебакый үзенең музыка ва ислам китабында язган. Беләсезме, бу сүзләргә идеаль рәвештә бер татар халык җыры туры килә. Олы юлның тузаны. Татарская народная песня «Пыль больших дорог». Исполняют Алина Шарифжанова и Ильнар Миранов.
Егер Festival programmasına türlü yıllarda icat etilgen jırlar kirtilgen. Şulu vakta türlü töbeklerde yaşayan Tatarların jırları da var. Hazır Sibir Tatarları jırı yanmarar. Друзья, наш фестиваль собрал песни не только разных лет, но и песни татар, населяющих регионы нашей страны. И сейчас прозвучит народная песня сибирских татар. Называется она «Ильше Бога» в исполнении Айдара Сулейманова. Otlar çıktın nişanasız, şağıp gittin şarasız. Kırır gözge surdan düğül şiberlik yaşamaz. Otlar çıktın nişanasız, şağıp gittin şarasız. Kırır gözge surdan düğül şiberlik yaşamaz. Ay killam killam killam, ay killam killam lam. Ay killam killam killam, ay killam killam lam. Ay killam killam killam, ay killam killam lam. Ay killam killam killam, Alma birli, alma şeşe getirdi. Başkalarla gözde savun, süyne durgenler. Alma birli, alma şeşe getirdi. Başkalarla gözde savun, süyne durgenler. Ay killam killam killam, ay killam killam lam. Ay killam killam killam, ay killam killam. Alma boşasında uzun, bir boşasında güzel. Yazıp düğüsüyle şimdi, derlerli düğüsüz. Alma boşasında uzun, bir boşasında güzel. Yazıp düğüsüyle şimdi, derlerli düğüsüz. Ay killam killam killam, ay killam killam. Ay killam killam killam, ay killam killam. Ay killam killam killam, ay killam killam lam. 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 Killam killam. Равил абый, білесізбі, міне башқа шәһәрлерден келген достарым Қазанны көріп, ғажайып қалалар. Hey, şapkatırlık tügel. Benim dostum var, Moskov'da yaşıyor. O yılga 2 tapkır kile Kazan'a. Şunun sözü var. Eğer de 5 yıl kelime tursam dey, ben Kazan'ı tanımağımı göreydim dey. Eğer de bizden ilikke bunlar kirip kaçsa Kazan'ımızı da, Tatarstan'ımızı da elbette tanımazlar idi. Dikalar da hiç şeksiz balalarına, onuklarına tыныç, matur turmuş dilep hıyallanıp yaşaganlar. Jırlarında da matur olsun, bu turmuş, yaktı olsun gün sayın deyip jırladılar. Tatar halk jırı Матур булсын. Пусть будет красивой наша земля. Татарская народная песня в исполнении Карины Зиганшиной.
жырлама тіркеген, сені жырлама дұртыз. Матур болсын, матур болсын, матур болсын бұдырмыш. Матур болсын, матур болсын, матур болсын бұдырмыш.
тамашашчылар, менә безнең гала концертыбыз ахырына якынлашты. Тик без сезнең белән соңлашмыйбыз. Киләсе очрашуларга әйтеп калабыз. Исән-имин булыгыз барыгызда. А и мы, конечно же, искренне надеемся, что ветер перемен на своих крыльях несет татарскую песню к новым слушателям, к новым городам и к новым странам. А вам, московский зритель, искренняя благодарность за то, что этот праздник души вы провели сегодня вместе с нами.